Dobar dan i dobrodošli na Lingua Croatica, vaš početnički podcast. What happens when you get sick in Croatian? How do you make a doctor's appointment or explain your symptoms in Croatian? Stay with me to find out. Danas pričamo o odlasku kod doktora. Kod doktora znači ići liječniku. Kad smo bolesni, imamo temperaturu, kašalj ili glavobolju. U Hrvatskoj možete posjetiti liječnika opće prakse ako ste bolesni. Ako je ozbiljnije, dobiti ćete uputnicu za specijalista ili bolnicu. Kada dođete u ordinaciju, medicinska sestra vas može pitati: što vas muči? What's bothering you? Imate li temperaturu? Do you have a fever? Gdje vas boli? Where does it hurt? Možete odgovoriti: boli me glava. I have a headache. Imam kašalj i temperaturu. I have a cough and a fever. Ne osjećam se dobro. I don't feel well. Liječnik vas može pregledati i reći: otvorite usta, molim. Open your mouth, please. Udahnite duboko. Take a deep breath. Ako trebate lijekove, dobiti ćete recept i možete otići u ljekarnu. Tamo možete reći: trebam lijek protiv bolova. I need pain medication. Imate li nešto za kašalj? Do you have something for cough? Djeca i odrasli često idu kod doktora zimi zbog gripe, prehlade ili virusa. Važno je odmoriti se, piti puno vode i naravno znati nekoliko korisnih fraza na hrvatskom. Korisne fraze, useful phrases. Trebam doktora. I need a doctor. Boli me grlo. My throat hurts. Imam temperaturu. I have a fever. Ne osjećam se dobro. I don't feel well. Gdje je najbliža ordinacija? Where is the nearest doctor's office? A sada pitanje za vas. Jeste li ikad bili bolesni dok ste bili u drugoj zemlji? Kako biste rekli doktoru što vam je? Pišite u komentarima. Nove riječi. New words. Doktor, doktor ili liječnik. Sick, bolestan ili bolesna. Fever, temperatura. Cough, kašalj. Headache, glavobolja. Throat, grlo. To hurt, boljeti. To rest, odmarati. Pharmacy, ljekarna. Medicine, lijek. Prescription, recept. To breathe, disati. Office, clinic, ordinacija. Don't forget to give this video a thumbs up, and if you like this podcast, make sure to subscribe for more episodes in the future. If you want to support my podcast, feel free to visit my Patreon website or buy me a coffee or tea. Doviđenja i čujemo se u sljedećoj epizodi. Ćao!